Hetna BELAP Cookie Channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chumchuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ket ta hote tuni January ni sim som ni kho a emi time sa kon Thusoh ki mu chule vanoi Thusoh chumchum phabam ho Cookie Students Organization General Headquarter akun Information and Publicity Department min a ke pa thu sei ki mu in ata lang na achun tu chunga District Administration Churchampur ho panla na zale Central Circle ki thopi na nui a Information and Technology Center thasat Churchampur Autonomous College mona hondo ahina thu a lungilta in panla ho zo se chunga ki pa thu aphung unahi gamsunga hitabang center ki semdo na hin ga phata tam ta hetding akinet na ahin chule mabanding sauta lunggel nei a panla District Administration le Center Sarkar ho pacha na aphung unahi gampa ma exam boarding simnai ho ading azong thilpa chomta a hiding akinet na ohi chule KSO General Headquarter in Hichi IT Center hondo na hinnei Manipur Governor Ajay Kumar Bala chunga ki pathu aphung unahi Committee on Protection of Tribal Unity Kotu ho Liangmai Naga Tribe ho kom a Kuki Maitai Gal sunga neutral community ka hiveti a anapon do oto tu cha zinga adin naw hudam sangjing di in tipna abol unhi chule Liangmai Naga kilai khom na hon thodi lo athe thang uwa ki to mona the ho anga adivin tim na abol ovin hi committee in asaina achun leilon le concern khul gam ke boina chu hoteni ka a sei to le a hitai hilla nam le nam ki ka thu dana am do hin koimading in phatna hlut bonti ati Kotu in asaina achun Liangmai Naga hon Kuki ho press statement abol ho adwam but lo hi ha samna a ala pi lo divin he sa na abol in hi Kuki te hi hole pi chule nam hi na khatna mai te ten sumang ding atwa kona hangsan ta ki hu do na ding to gon macha jing hin hitabang bolgan theina ke mai to pi ding a kiding jing hi ati Hichuzi achu Liangmai Naga hon thudi lo the thang a kito mona ding sim daw hantin kotu in tipna ane in hi kotu in tribal ho kilung khat ta le chamdel a umding kichi pizing ding a hi ati Kangpo pile lamka ki zot na lampi aboy takilhan in Kuki Inpi Southwest Sadar hilson'in phatlam manona ding in aboy pizing in hi chuto kilhan in Department of Information and Publicity Kuki Inpi Southwest Sadar hilson'in koiman lamkai ho to sa lova ase hi han apa hi zongle ei ma mimal a sele sa bolo di in tipna ane in hi lungha na ding thiltam ta zongle ikitim ova ithu ha divin nami pi tipna abol in hi chule boina ji a tangdan hozong leimkhong hil tang committee le Kuki Inpi Southwest Unit 1 in ne la cha gi na to na agon pi in am ho chung akipa thu seizolo akipong in hi India gamsunga dinga anaso zing thilso achi sani hochun Andhra Pradesh gamsung Tirupati temple tokinai chamuna stamped tichu mi tamwar kine achinto zia kilho kinam li na anumzin mi guminti na anato uvin chule mi somliwalin machan na anato uve Hechi thilso chu Lord Venkateswara temple tia ke hemuna lutzo na dinga ticket counter a token kichuna zia anaso hin kisu khana nei ho government hospital ho a vet kolna ane uve Thusoh document in Tamil Nadu Chief Minister and Chandra Babu Naidu in amun anavel in kisu khana nei ho hinabang ta azana ahina ding ule thina to in sumiten dangka lak somni le nga amuna ding vin anasai e hinla wangsirum ta khachu Manipur gamsunga buina kumni hunghung ding ahita awanga adol ta a kamke na nei lo wang in Andhra Pradesh Thusoh document in Indian Prime Minister Narendra Modi in alunghem huna thu anapong in hi Geldo thai khachu achi sa kum izan ham khana pat India gamsunga hitabang festival len umting stamped ja thina to tanglowa an umjing khachu ahin achi sa kumjing azo hitabang thilso ja mi zakhat asomni wal in thina na to u ahi January ni simko ni hochun cha presidential palace ke na ding a thalchoi hon bulu na khota an chil ha pi uwa wang pharum ta in anake veng du 18 chat Thusoh in anapong do e het thei khachu chat president Mahamud Idris Deby chu presidential palace a omlaiza bulu na chu an chil ha hin hichi ki kap tu na achu thalchoi ka gu
Bolmi somlagi ta in thina anato uvin security lama mi khatin thina anato in hi bulu na hi achi sani ho phabet masanga gamsunga mi Hetna election anachi ha vai hom 10 million na hi mi pite daidan ta kilhan do anading civilian role amasape na hi tia ana sei u ahin hinla opposition party hon vai hom 10 lamdi lole hunama election chilha pina ane uve tia ngona ane u hi Chart gamsung alang tu gela gamlay sitin a kol ti chu landlocked country khat hin salam gam kaiza Cameroon le Nigeria in a kim vel hi gamsung hi Muslim ka gut bol Boko Haram ki ti holoi hin phatam zo adaw na hin chi ha pezing u ani hi somthum lo ko channa United States President anahi Jimmy Carter anathi tokilhan in haptakal sunga opnale zana anapi tokilhan in Washington National Cathedral mona gamsung pumpin opna nezin vuina ananei tawin hi gamsung lam kailubo President Joe Biden panna in lam kailen chomchom ngai naw urologist simla na ananei uve kin gonche US President damlai Bill Clinton George W. Bush, Barack Obama le Donald Trump in opna nei uvin Carter ading a sumnu thailo ato na ho kilong to ta a opna anei naw avet sa uve hete khat chu US President Louis Jimmy Carter hin Watergate le Vietnam galzova mi pi ke ta santo na sangta a anasim do anahi aman vai an home sunga gamsunga thudi le transparency umnading a hata a na to le golzo na nei na American gamsunga khantaw na ding a lam chumchuma pan hata a anala khat chu hi amma vai home nuiza vanuiza guinia warm disease tya ke he anasu umang hil tabang an hin chule hichipha sunga hin na nei idea 1986 kuma milham 3.5 million anaval chu anasu kimzo anahi akiti Dunia ding in Thusoh chomchom akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe